Hello, dunia hi KUKI channel ai sei di wahi ai le. Facebook nga page iti ki hon ham, fan page iti ki sim ham. Hichi chule fan page chu iti ki sima ai lo ai le. Hichi fan page si ipia ki jang ham ti hong ai sei di wahi in. Hichi Facebook nga fan page a ko na hi loi payong tampi at thei chuba na business e bola ong le hi cho ong chu ki post thei website da bang ai in cho lang la apoi mo dan rong in sei ki ding ai je chun in sei ki ti wai je chun to hi ken hi chi Facebook fan page hi iti ki on ham ti mas pena kan sei no in tin hi chi na vet lo lai wa na het lo wai le anoya comment ang na do thei hin tin apoi mo dan hi internet na sum hol dan apoi mo dan khat khat na in sei to hi in hi chi KUKI channel hi ei ma KUKI paung ye ya hello ho ki hil na dinga ki si mai ji chun Gmail poimo dan ina sei tawin blog iti ki hon ham tiong ina sei ki tawin ni chalaya video hi ana vele chun chen account iti ki hon ham aban le YouTube ma ko na paisa sum iti ki mo ham tiong ina sei tawin video anu kha pen tra hi ai le iti online ako na store ki hon ham ti na sei wa hi tain hi chu ang hina vet lawai le na vet de wa hi in aban le hi chi hi apoi mo pen chu Gmail này apoi mo pe na hi in Gmail na ne ya le to hi chi bai sei jo se wi abona hi na za thai na Gmail ko na hi na sim de ngai ji chun Gmail he poi mo ta hin hi chi KUKI channel subscribe nai lo e bai le chalai na subscribe thai wa hi tu hin i video i sei nom pen ta oi topic ngo Facebook fan page iti ki siamam ti cho ana ve hi te hichi keima Facebook account hi in hichi wa ko na hi iti fan page ke hon ham ti na vet no mai le hichi wa na click ding hai hichi la ya hi na click ding hichi wa na click zo ting le ken na hi cho ang hi keima page hi in hi choi keima ko na kana sim sa hi in hi jong le nang ho head dinga khat ana sim kin hoi tin hichi wa hi create page kitin a hi chalai na me ding hai hi chalai na me ting le browser ti chu page dang mong ki hongin tin hi chu ai create a page mong ki jin tin hi chu ai nang in community or public figure ana bol no ma mai lo le business ana bol no hi chu nang mana ki len ding hi business ai le chu ana chi ding hi ai lo wa le nang ma community sung hi ai le chu ai na bol ding tin ai ano ya ho ang hi sim lo chen hi thei de wa hin tu la ya chu Facebook nei lo yum ta po bin Facebook nei so ke hi ta chi chun chi wa ko na ang he bol the hi chi wa he an bol le han aji cho e ma community sunga ki bol ding e ji cho ni chi lai an si mo hi tin chi wa he amin a page min ding chu na type angai chi e hon KUKI channel ai se yo ji chon KUKI channel a ding in an bol hi tin KUKI channel tip tin chi category hoi nang man na no none of them net thế hiện là nông dân này nó hiểu cái thế computer internet website hi chi computer internet website cho hem bol hi te ban le continue no me ding hi chi vai na no mai le profile picture on na upload the hi chi lai na click ding hi chi lai na click zo tiang le nang in profile picture I ta bang na dei ham cover photo cover thing pen chi fan Facebook fan page ko nai za kai na za the in business na loi na payong na ko lut na hi chawan an bet tiang le hi chawa ko na chu nang dong nan he thei ti na in hi chi to iga asemo KUKI channel hi chi chu hi tai hi chawa ko na hi iti YouTube channel ho chong ki hap theya a hi lo le
loi pai ho zong iti invite ki bol thayam tin het normal ichiwa hi velo han ichiwa see old friend zong omin ichiwa na dei hi ta in nei khat thai hin na invite thai hin na loi ho zo si ban le ichiwa old friend me aile na friend list a izat mi izat friend list na ne yam cho zo si so bona zo na invite ki thai chia hi in abona ki invite hen lang hele phat shot ta lut de ngai si chun chi video hi chom khat ana post utin ken abona in select phone ngai te aban la ban cha lo ite chỉ chân chân ngập phốt này tin thì cho invite cái bol dong là tu ni ang cái dấu lâu mấy thế na chỉ số friend na cái ngà thìm tan thì chỉ ban à cho chỉ vay hi anh available hen add short description hi chỉ vay hi chỉ channel hi KUKI channel hi na page su ipilang pang ham na describe no mai le chỉ vay na mi describe neo cha na bol ding hi aban le chỉ vay create username thì chu Echalaya event nai le facebook.com KUKI channel aban le chawai number tam pi omin hi cho om lo na dinga cho hi chi za angai na hi ngin la hi chi za na dinga cho mi light tamangai in light atam phat le hi chawai username yong na khial thai hi in ain la tua hi ngai ki khial ko le tôi gọi cái khiel thầy này rồi dĩ chú thì chú ba hay mi lại hôm nọ lại dĩ chun ai thì bốn ai là trong lâu cái trong khát lâu cái in dấu lăng lệ năng na hòn na sort chập phát lại chú ai na click ai là vậy là setting na chỉ na khiel thầy chỉ bạn lại hi chỉ Facebook page mang cha hi iti YouTube to ki connect thei ham chi jong innovate kit de wahin adan cho hi chawai YouTube na publish ta me na vet ta lo ai le hi chawai na ko ai le na page ami an lut na le na loi ho chawa ko na invite ho chu hi chawai an lut no wai le na video ang chung do an ten abal nei chawa cha vet no wai le hi chawa ai YouTube ma mi ave ho na visitor yong na nga thei tina hi in hi chi bana cho hi chi Facebook mang cha hi chi a link hi mang cha mi PPA hong ki jang ding ham ti ho jong ina sei be kit na lai de wa hi ji chun to a hi ma sa pa na sei Facebook et ki hon ham Facebook page chu et ki hon ham tia comment na ki don banga chu tu nia hi Facebook et ki hon ham ti sei wa hi in hi chi mang cha hi EPP in bol kit deu ham ti wa i sei be ding ai ji chun a bana video yong bedding en anaki gong hi tin ban le hi chi video hoi I bola step by step hom cha neo cha hong ki upload jing ham ti ai hi chu ho hi tha kha na hin ki bol lang le sau di se ding ei ji chun tu ni an ding a chu hi cha na hi nga hoi tin hi chi Facebook nga hi ti YouTube le Facebook et ki connect ki ham ti ong I sei ki ti wa hin next of a ban ki ting le hi chi video ai sei di wa hin ni chong chun het no mai la ban video ang na bet kit ne lang hi chi video na bet ting le abula pa na chai chan thu ki sei ho ai lo la hoi la ya et ki connect nga hoi lai poimo am ti notebook ne ya le notebook ang na ki jit to na ki koi the hi ai chi chu tu ni ai sei the yo Facebook page et ki hon ham ti sei the now hi chan train tin ki pai tu ni a KUKI channel ve zo si na bon na bin ka ki pa na kan phong kit ne he